Ka khasi student union KSU central body kalabu jingkli yak sarkar jalla halo ka jingja silak paket khau ubade bunan poi shaka jalla meglia habakran siklap thai khubor hadin ka jingwan kilibnya no general manager ka food corporation of india FCI hamoro ka southrik jilliu u samla donald thaba general secretary ulong ba ka senglai I ba ka don ka jingpran kam bakla ya khau ubade ban poi shaki bri ke baduk ka jalla ulong ru badang shen ki pulit ka asam kilakam khalai tili trok balalap ba silak paket ukhau yau balamang nak banta ki brio ki baduk ka jalla ulapoi biang sa penban sa asam hakabala don ka jingkhai tu pat thap haki paket jong ka sunrise company ulong bawat usumbut mentirang ba persnun tensong lalen bak sarkar kamdon jingte bi ruem ha ka ji kedu pat bat ujan meja pat ulong ba ka office FCI kamdon jingte bi kat ba ki release of sa kila de plai bat mangkumju bat la de pha sakatan social welfare ulong kalong kabalingo bau menteri ketenaga social welfare ulak keno kelai supplier bat kani kurkom kren kami hab setia ulong ba kani kadai ke jingbam sam ka basar khai bat kaseng kadawa badewan pristom yaki badon kti jika seng daga jing snopia hadian bagala I katuk ni kubur ba kadan kajing benon kam bakala yo khau bodi ban poi syagi beriu gi beduk angni hapu jelajungi ta kadi khau bana lamang kerpang dengan sarkar India leng baga Food Corporation of India sapo sarkar jela leng baga ni ka NFSE Act 2013 aga jingi I jungi hagi kot kubur hadian ni labba nakaliang ni di bor kulit jongka sarkar Assam ilayo ban kem ka tungun mut di beriu leng baga jingi I ke jungki ke jingi ya khalai klik drop bayat ka rukom ga ba mlak ban sungthu I long suspicious yon dak lakem di kulit juga Assam lalap ba hadu silak paket hau bodi ban mang sik beri beduk ngi apa jela lapoi biang penban sa Assam hakaba kaladen gejing ya khaitu abakila penrung kala haka paket jongane ka Sunrise Company Sunrise Company di nakaliang gejing ngi subsi hadu kata-kata ban I ba kani ke jersey ke bangilam ke jersey ke jing bamsam kabala jor kabala jelai hadu kata-kata lan ngi pe ya pokok kubur ini bau sembut menteri rang ba ba presiden tensong ru ulan uang ba ka sarkar jela kam dan jengtip I ruem Henry ka songbek hakabor jang ka Food Corporation of India hadian mengelai asui kan statement jung deputy CM nakaliang kaseng ngilawan marmar ni apa office banyak kendu markmat hi bat general manager PN Singh body pack yang ni ka directory jang ni ka FCI hang ni pokok tan stay lamingi Andre hadian ke jingya karan ke jung upan mau ulapan phai kala uang ba nakaliang ke FCI kamdan jingtep I ruem ya kan ni ke jing bam sap ya kan ni ke jing bam tu yu khau ha ka ba uang ba nakaliang ke office ke jung leng ba release officer yang ni khau kala ada mang siapa ka kala ada pha siapa ka directorate of social welfare bat ka song itu khau ha ka bai dei bat kini ke kenrum kenram ka song bat ka sarkar jela kata kamu ketenak social welfare ni iru ha ki statement kat kubur ba social welfare minister ulah kena kelai suppliers deputy CM ukuran dokumoi social welfare minister ukuran dokumoi kani kepeti ba kadan ka jingep her kor komai statement apa ding deputy CM social welfare minister ba kalong ka conflict statement bangila ban ang tin fareng akaba wei ukuran dokumoi ka ba uni hang ni pada uang baik ba FCI kamdan bentai isu bat kata ka jingja ke kendrum hakabai dei begini ki silak paket ukhau hendrei kadai baik apa sarkar jela nomor bana kaliang IRU jong ni ke office ladap IT siapa ka Department of Social Welfare tegani ke kalau basungsi aduh kata-kata hamtam hakum gani kapur ka bakada kemudian gani ka klam kango apa pilaban I bana kaliang kaseng na kapur ngejulet samal lagi kentot samal lagi senong githau skinong kendang beper banyaram yaki paradok parasnan di basam sitom haduk kata-kata nomor kani ka klam nomor kani ka lockdown habang ilai rap yu khau henry sosi penban pausi ba nadian nalendat pada yu khau budi ban poi hak segi brio ki baduk laktu labam no lagi katuk ni ki brio banda kaliang ka sarkar jelah dia mengalai so ya ka statement jung ya jengkeran jung ni general manager ni dawa ba kadiban constitute and dak independent inquiry bat kadiban ajubam ba kadiban pensitom ya barok ketu ki badan keti ya kan ka jibam tu yu khau jung ki pat ba ki baduk balada ka sarkar kamli ka skap kuman ba kayele ban penjak klub ya kan ni kaman kamut ka sing what happening ni ka lockdown kam bansi man sim di senjam gi bating ya kaliang ka office jung ka FCI kam dan ni issue namar kini ki khau baro ka baki I on a quarterly division kamut South Sinam mudi ni khau baro like ti sarkar jela bat kata ka jingja ka kendrum
kadi ban bakli kadi ban pek ka sarkar jala ngala keren yung general manager ngong hatu ke FCI kamde ban bu ra kanu ka inquiry ban pek yakani ka jingbam yakani ka jingja club jung house ki pek ba ibaduk wong em wong nomor ban kaliang jungi kapor bingi ai ngila ai bis sarkar bat biang ban tek wong kasong bade hapo ka Directorate of Social Welfare ko mangala keren mene pa sarkar kadi ban le rak independent inquiry bat kadi ban penmi madan ya kerteng jung gitu gibadong keti baro akaban bantu ban pam klub yu hau jung gibriu gibaduk bat lada ka sarkar kamla ban pensitom gini gibriu kamot kaseng ka mansir ban hap pelong lagi jing ki di ba tengah hi kani ka jingbam sap hangi po jela jungi ngimla ban ong tang hakani kapor ba mentah re nadu kipor giba mensua ba hakapor bengi ngidang kena ru kadon bet hani haka jela bat ngatharai kaladon kam ha ya ki jaga sarkar kamtam hakaba kan bu ini di vigilance committee berpekan jusul gini vigilance committee hakaba anla ban te lakam ya gini jingbam sabat kasong hi hakibriu gi bahalor gi besong sekretariat ban la ban penbek ya gini kontrol konram om mengi gibriu gi bahamadan ndre gi dei maki hi gi bala ban penbek ban penduk ya gini jingbam sam